Morena tēnā koutou ko ngā rongo korero mō tēnei rā, Tala Fou o Tala Fou mō le nei aso, luas fulo se te ma lua awhi lua whā mai le si upofonga o le lau mua. Pe tu sa o le lua i le wawea na leila na to sa i le wafu i Wellington le wa o le kone mara le Blue Bridge, pe tu sa mali lima mai awha i tū la mua atu. Na pe ai le pawa i lunga o le waa ma amatai o na tawhia i Cook Street, o le whamatalanga Grant Nelda, o le wafu i Wellington na pe le pawa pe tu sa o le awha o le sefulu i le pōle a Sotofi. A oanga i atu i Picton, e to o balu tangata sai ai lunga o le kone mara, e to sai ma se whamatalanga li sui o le wafu Wellington. Sāmoa le mawina lava i le neitau sanga le iei o taimi na whaale e tono i awhio waa a le Blue Bridge whapia fo i male Inter Islander. Na pe fo i le pawa se isi waa le Blue Bridge i le masino me a ofia tu i le wafu Wellington. Na ta ua le palemia Christopher Luxon, o le awhainga tau na au sia le whaopoponga o leo e to o lima se lau, e au fia i awano e se lau ono fitu sa iai. I le taimi na pale atu waila lato whainga malo, peitai, e matua o ngā lava. Na whaamanino le minister leo Mark Mitchell ma le minister langolango Casey Costello, i le paketi po le tala whaatatau au tu o le tupil masina o me, o nisi o leo fo mai le to o lima se lau leana fola le whainga malo. O le a whaatu muina awanua sa le iai nisi na ngālulu e ai, i le taimina pale atu ai e ta i le malo. I se pepa whamatalanga na ta ua i le komisino leo Andrew Costa, e toa se lauana sa fulu leo le a ngā lulu wheo ai i nuu mapito nuu, ma le isi toa fitu sa fulfitu, o le a whaupopu i le vaenga ngā lulu e tali atu i ngā i ngā kengi, o isi toa lua se lauana sa fultolu, o le a ngā lulu i vaenga i leo ina le saunga le mua tangata lau tele, tupulanga talavou ma whaatu muina avanua whainga luenga i tu malo, e se lau iwa tasi miliona tala na whaanganga i le paketi lua wha mō leo i le isi whātau sanga lumanai e su e nisi leo fōu ma tau fia i la tōlo o ngā lulu e i le taiminei whaatasi e malitolu siful whātesi ma leono miliona tala e wha au upenga inai i la tōu. E eni tangata ina nofo i whawhata Wellington e sāpoloka i le aile po le solulu ina ua tolo pō malanga nofo afi. Le ai mani pasi so iai e whai ngā malanga ma o nisi o tangata e whaonga ina i au nanga. Sasa ilini whale tali malo e whaamautu ai pe ona ta ue Ross Connolly o le whaamalimalunga o pulenga anu o Wellington o nisi na nonofo ini a lato o i tutono le ai. E le ngata i lea na maua lato whaasalanga o pepa e whaonga e tutongi i pasese o le snapper. Ona sa o omia lato pepa le nofuanga whaatali nofo afi lava e tasi. Sa tolo malanga nofo afi pe whaatoa i foi i tutono le lau mua. Ona sa whaawau lava tite e lau whainga luenga a lumana iai tala noanga mua lato kone karate. Wa iei nisi tala noanga u whaatulanga ina mo le asonga fua na ta ue nisi li poti petu sa o le tasio vai limo au nanga umalava no whaafi i Wellington i le masino i ulai na suia i pasi. E o te si malelua pasene ua pa ua le tamao ainga i tutono masina i tolu e o mai le masino yuni o New Zealand. O isi masina i tolu e o mai ate se malua awhelua tolu sa to i loina ma i le ipa u lona winga i le o iai New Zealand se tūlanga whaale e tono le tamao ainga. Sāmoa le mawina le whaalo tupe ainga i tau mafa a ile o tau mafa vela ua mai o na kuka po takeaways e le i whaaluina fo i tupe ainga i le whaataunga ni taavale ma ni telefoni fe aveai. Vai ngā luenga tau whaatoanga, ngā luenga whauwhale ma whale o loa mo whaatawa inga. Ai sa tupu maola au nanga o loa ngausi, au nanga i masini ma whiso o ta inga whaate konolosi. Ua pāsi ele tū la whono al whainga malo so whaatasi whaasai tangata o kengi. Ona toi ofu pe whaalau i loa la tō whaailoilo no whang whaitele. Ina ia awane i toi whaafefe pe whaamatau i nā ai si tangata. Maole ama whai fo i leo na tu ina tuni whaalinga e tau whi sui o kengi. Mai li poto whaatasi. E luani te unga ua whai ele tū la whono. Maole a whaasai fo ina whaalau i loa i tutono ta vale. E ma whai fo i leo na su e whaleo i la tau e whaatolo na soli ele tapu. Asa inel ko wana sili tu la fono o na avea lo lem tu la fono aloa ia o le Kangs Act lua afe lua wha. Ua whai ele komisia whaamalo si ele tu la fono mo whaatawa inga tala whea ngai le Commerce Commission ni molianga i whaasanga i le warehouse o na o le sapalainga ma le whaataunga o se mea taalo e ele talito no ngai lamati ele saunga le mo o whana weti.
O le mea taalo le Roo Crew Take Apart Vehicle na whaatau atu le warehouse le wao mati lua whelua tasi ma me lua whelua tolu na whaalia le popolenga o le komisi tūlanga la matia o whana witi ma ia mea taalo ma ua whautua inai fo iso se tangata na whaatau wina ina ia tue whaafoi. E te tauna mulimuli ta ia e mea taalo ia na whauina mō tamaiti i lalo ta i tolu tau sanga le mātutua le tu la fono whaatau inga tala whea ngai e tu sai ma se whaalinga le komisi ma e le te tau ona yeini tama i vaenga o le mea taalo i pā u ese o ne mawhai o na lao ai le tama i titi la i titi. Ua wala au le Aaron Trust ina ia tue whaafo ila lātou susu le tau mafa o nisi o tu ainga le Aaron Farm o na ile o mai lopo i ele siama o le Campylobacter i ono ngase ele tangata pio na whaalia Jenny Bishop le sui whaatonu sili o le whaalā patupatonga e wa i le saunga le mua tau mafa New Zealand o ia susu na whaatawina atu i le vao le aso lua sfultolo au kusa lua whelua wha ma le aso sfulfito sete ma lua whelua wha na whaatawina fo i le asusu i se masini le whale uloa le Aaron Farm milk e fielding mai le i whaatawina atu i atu no ui whafo. Ua whaopopo le whaatono upo le Oxford English Dictionary le upu New Zealand o le waka champa e tele na whaongalea upu i upu whai o le malo New Zealand o lo ta ue le winga o le upu o se sui o le palemene e toi sui le vaenga wha upu whai anga iai i le taimi o se paia inga wha palemene o lo ta ue le tusi whaatono upu e whaapea na amata whaongalea upu o le waka champa talo mai le tasi iwa o isi upo New Zealand u whaopopo ina i lea tusi e au fiei le tikanga Maori, kapahaka, mahi, chili bin, titch, male Aotearoan. Ua whaopopo ina upu Maori e whaopopo i lea tusi whaatono upu. O le vaiaso le nei o lo whaamamalu ina i le vaiaso le ngana Maori le te wiki o te reo Maori. Ia tunu ui whafo. O le aso tofina pomo i Israelu le tu i sauti o le panona, ma la lātou whaamatalanga o lātou whaalawe na ia tāofi se fuafanga o langolango ina Iran na pāpāni le te opo ua le sife avea e po handheld radios na whaonga ina le vaenga le Hezbollah i le panona i le tu i sauti whaatasi e mani pitonu o Beirut. Ma ua whaatup tele ina i lawa le feitanga i ma Israelu, tanu mai le taimi na pāpai pages po o masini whaape whaonga e whaailoa tuai ni whiau. Na whaalia le matanga wenga o seifua maloloina le panona e to asfulu whaatangata na malili wai malisilia malitoru se launa manunua ai to asfulu lua ua o atu i aile foi numero tangata na maliliu i peche siena pāpā i le asolua e au fieita mai te male lata i le to tolu a whina manunua o masini mo wai a le siena pāpā i le asolulu na tupu i tawhatafa o se whale lawa singa na whaatulanga ina le Hezbollah le langolango ina Iran mo i la tau sa maliliu i le asolua ina ua pāpā le whaita wafio peche se whaonga ina e le Hezbollah i le atunuu ma sa manunu ai le to'atele o lātou au tau na whaalia le Hezbollah na whaiela lātou o swainga i ni vaenga i mea taua Israelu ua mataituina i le langi matau mate le ono te leo se taua e tupu i sasa e tūtutonu sa soso eina i le Reuters ni ata walkie-talkies po le te o ia whiawea i e peini telefoni u lava i le lima ma sailo i se vaenga i whaingoina o le ICOM na ngaosi a pani na ta ue le company o tau fiele toi ngaosi o i tu ainga ese o le teo po masini nei o le tu ainga o le ICOM e au fiele ICV82 le fōlinga mai e tai tutu salama maata o masini mai le panona i le asolulu masale e toi ngaosi ina talu mai le lua fisfulfa sa whaatau le Hezbollah ia le teo whiawea i mofso tainga po handheld radios i le lima masina taluai i le taimen whaatau inai fo i pages e tu sai masalipo te le Reuters o le whaamatalanga se tangata sini le panona mo le puipuinga e tu sai malipo te le Reuters o le vaenga whaasipa ia Israel o le Mossad lea ua lua i tala whaasolopito i le ata mamai ngā yuinga whaasipai i isi atunuu na tuuina ni pomu po ni mea whaapapai tutono pages na whaatau le Hezbollah i masina ua tuanai a ole i tupuleus whainga i le asolua ele o tali Israelu i le atua inga. I taalonga na whaalia le sui kapitene o le peleki Adi Savea o le taalonga le whaiunga le vaiasone o le Pledisloe kapisene o se avano le lei tele mo le au talu mai whaia ina suso o i lua le sampine o le lalangi le Springboks o le whainga lava leo le soifuanga e iei teimi pa uma whaale tonu ai peitai e tā ua le awala e mawhaia na tuetua i lunga o le ata alo Savea le numero valu i le taalonga ma le Wallabies i le whaiunga le vaiasone ma o le au le peleki o filfilia mo le taalonga i le asoto
tona inei. O le numero mua Ethan D. Crute, Lua Cody Taylor, Tolu Tyrell Lomax, Bar Scott Barrett o le kapiteni, 5 tupova'i, ono Wallace Titi, fitu Sam Kane, valu adi savi o le sui kapiteni, Eva Cortes Ratima, sefulu Damien McKenzie, sfulu tasi Caleb Clark, sfulu lua Jody Barrett o le isi fo ilia sui kapiteni, sfulu tolu Rico Ioannis, sfulu Farwheel Jordan, sfulu 5 Bowden Barrett o leo whaaleo leo, a safo Aumua, Tamaiti Williams, Basilio Tosi, Sam Derry, Luke Jacobson, TJ Bernara, Anton Leonard Brown, Masevo Rees. Tala Fou ia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au.